Mohamed Magasuba ni alama jange ni alama frangan abina fédération wuli bogo jenne kan ko licenciera kasoro be makaka datira do be ni kalo clip ni kele numa kambo ka blaka droit kono ka badari mali FIFA la ki bara be fula da confirmer do ka blaka droit jora e mali aznerewa ay ali mo jara kasoro ka fe masege o bala de kafo aba ko fédération wuli bogo jenne kan ko abba aka contrat kasira kasoro masa ku jero la mali anga do ke de sona mai de una wen contrat di Magasuba aywa sono babe gado nani ambolo ko albina appela kan trike kan digre kala mo kuray ale continue nay au fait le ko kabwe oui ambare ngo flavi fene gene ka fédération na pura no e série jara renouveau ale ni doyen le pel quintan oui fédération wuli ko jenne ka pura yure ko jenne la hawla tribunal de travail pura paro dem no dona discussion pura cha gelera de tribunal de travail bala ka somi mi fo kan adini cheflama pura bi do fo se fa wor million biolo fana kunga fena bara sharali mugo tabara la ikanga declare IFS ni fona jani mo luke kilo kan wa fani ke wadru stratégie ni yore calculer sans wulu la sanchi kono o bitu fo 35 millions 500 ba sans fait ma flaptas 70 millions oni droit euro tekele en tout cas avocat ko ne nyon soro tribunal oduna ko ka foka bendo kala en tout cas tribunal ko fembe be négocier fara bora INPS anu ka droit la ko ti négocier donc ne kasa bi bain de 80 millions à 100 millions ni ala ma janga pour fédération ko kadini chef flamand je grave bonne affaire à suivre grave bonne aywa là on joue France tiens alors on va Ligue des